India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng National Neutral People Federation NHPF Hinnegasmi hadian bekilayo ya ka RTI no Chief Engineer jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL ha kebiadai bat kani ke karkhana ke badan ha umyam bat ha birni hat karkhana ya ki bagi klem siu ya ke bailat nadu usnem arjarsan ha be ken lang ya kenek pisa baro kalong hadu sau krur tingka. Ha kejingikran bat kilat pathai kubor u Presiden jangka NHPF uba Andres Nonggendri ulang bakat kum ke report jangka RTI na ke MEPDCL kiladan kumbalai puhendu tuli ki karkhana ha umyam bat arpu artli ki karkhana ha birnihat ki baklem pat siu ia kene kebel keblak poi palat kumba sau point nyopsan lak tingka. Siu kidan hadu lai pun reteli bat arpu artli ki badan apa bernihat dari kata ngisi katkum kejintip jungi yang ni kesempatai naduk senam ayu ringi yo jintip baik katkum ya kane mengipan baik naduk arajar sam hadu mentah nami bagi nasura kane katkum jintip jungi kane kabel kelayat mentah la ba kumba san arpo senan jongko miam bat ka berni dah hilang jongka kelak bentuk lang baik jong miam bak keberni dengan saat kopi ni kamasi kini kini ki don ki poi bet ki krul ndai klur nyo klur abang itu total lang kini baru han katung ke jinum jitet ke songi ka poi hadu sau klur san punyo lang lai pendai ja dai spa lai tingkah kani kedai kepisah let's say begini jumlah pensil dan nepreng juki gilet cakut let's say kisiu tayar koran bel rekat bel kepada pensil pan kimsiu yang ni lah tahu balap pensisyaru lada pensil yang kono ya kono pensil hapok katsasni di benatno dan kalian cumi kan keseng ni wadang ni berpensyai sepi kipat ba ini kilong yang ini kipat ba misalkan yang ini kipat ba kinong senong mengenai senong kejongi lada mangi kipat ba ngim siu yang kena kabel ane ngim clear yang kena kabel lada kalong katno sanspa ane si hajar arhajar ada ngimla persil, ada kalong buat hadu ispa wajaro, nak kalian coba MEECL dan MESCD yang ikiwan, ban, patno ikalai. Hari balai pat ikini kibai hadu teknik lur. Kini ki factory badan hang ni po riboy ke jongi, pekentup naduk ke miam, hadu ke berni area, kikem sio balai. Nak kada kimsiu. Isi kadon mau ke ikai selendat. Yang pakum kata namar daki kelur. Namar kini kejingwan jo kini di industri sini cengi hang thi hatu ka dan mo kata ka benta lese banginyo nong. Ne kisuan tangban penjebok mariang lane kisuan tangban sukujet ru ne ka ai ka kam ka baki kile yangi baki nirap yangi katun ko jingyo lum jiptet ko jongi seng ka biadai ka RTI ka bangi ngilayo betah de abang ngilayo kan ya kena RTI ka biadai kena RTI mengilayo Chief Engineer juga Eastern Zone MEPDCL kebiadai begini kebentah kalong katkum ini ibel let's say kebagi ini di factory di badan hapo umyam bat di badan hapo berni ini ibel Nasi kene kepisah, kebelai, kepingiong. Kene kebelai kelapoi hadu, ar pelur sab kena hilang.
live sanajar raspa sub kendai tingkah kini kebilai kebaya David Tick bat ketai kau miam industri sendiri biar tutup ke farm house untuk kan powerful lapang sawmill welakot cukup senlang kendai hajar si sepak sapun tingkah senlang 10 hajar live spark khalai tingkah hidon kini terteng ini haduk total amau jengki baru hai capai arkulur sub kendai lang live sanaja raspa sub kendai tingkah kabiyade berkemiam de kabiyade pat berkani ke Berni apa Berni kini hidon haduk Arpo arteli karkhana la liki factory baka bil jokini jadi kebahe baka ni ka bil ke ban kong jokini sai prakash kapoi hadu arpsan plur nyau pendailang riau hajar sispa arpo la jingkah